සැමට තෙරුවන් සරණයි. උතුම් වූ ගම්භාර සිද්ධ ශූන්‍යම් දේවතා හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ පිහිටයි රැකවරණය. අද හැමෝටම ධනුෂ්ක චාමර YouTube නාලිකාව ඔස්සේ පුංචි දැඩිමුණ්ඩ දේවාලය යන incoming call from FB Facebook මූණු පොත හරහත් ගොඩක් වටිනා කියන ගොඩක් හොඳ අති දුර්ලභ මන්ත්‍රරත්නයක් මම මේ පළ කරන්න හදන්නේ. මේ කවුරුත් ඇදුරුතුමල්ලා කට්ටඩි මහතුරු මේව පළ කරන්නේ නැහැ. මේකේ නම තමයි තෙයියෝරු. මේක තමන්ගේ ඉෂ්ටන පතන දේවල් සාර්ථක වෙන දේවාල වලට කැමුරුණු ලැබෙන කරන කියන රැකී ආරක්ෂාවල් දියුණු වෙන බතබුළු තියෙන සරු වෙන්න දියුණු හැම දෙයක්ම දියුණු කරගන්න කඩබාහිර ආදී දියුණු කරගන්න. එතකොට ඔය ගුරු වෘත්ති යෙදෙන ගුරුවරුන්ට තමන්ගේ ස්ථානයට සෙනග ගෙන්න ගන්න ඒ වගේ ගොඩක් වැදගත් මන්ත්‍රරත්නයක් මම අද පළ කරනවා. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න ධනුෂ්ක චාමර කියන YouTube නාලිකාවත් පුංචි දැඩිමුණ්ඩ දේවාලය කියන FB page එකත් හැමෝටම දකින්න share කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. මේ ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. මේක දාන්නේ මම මිනිස්සෙගේ යහපත උදෙසා. අයහපත් දෙයක් නෙමෙයි යහපත් දෙයක්. මිනිස්සෙගේ යහපත උදෙසා. ඔබට අද ඉඳන් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන දෙකක් නැහැ. ඉරහඳ වගේ වැඩ කරන අවංක මන්ත්‍රයක් මම මේ දාන්නේ. එන හැමෝම ලියලා තියාගන්න. මම කියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න පුළුවන් හැටි ආකාරයට සුළුවෙන් හරි අමාරුයි මේක කියවන්න හරි අමාරුයි. ඒක මම සුළුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම දැනගන්න මම මේක කියන්න. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. ஓம் க்ரீங் வேண்டும் கை வீரைரம் தெய்யோரு போரம் மையல் ஒல்லி கைகடேரும் தெய்யோர்லவானே போதகினி காளி செய்யாது பேசகினி காளி போதகினி தாரணே செல்லும் போதகினி செந்திரானே கையேறும் முத்துக்கால் ஆயிரம் கோண்டு முச்சி பாயிரம் செந்து பாயிரம் விருந்து பாயிரம் முத்து பாயிரம் பெரிய பாயிரம் ஆறுபன் தோடன் திரைபுடானே ஒன்று திரைபுடானே ரெண்டு திரைபுடானே மூணு திரைபுடானே நாலு திரைபுடானே அஞ்சு திரைபுடானே ஆறு திரைபுடானே ஏழு திரைபுடானே எட்டு திரைபுடானே ஒன்பது திரைபுடானே பத்து திரைபுடனானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் இந்திரனானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் செந்திரனானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் கைபுடனானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் கள்ளிப்புடனானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் செய்வீரனானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் ஈஸ்வரனானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் ஸ்ரீ விஷ்ணுநாராயணே நமஸ்கார் நமஸ்கார் வெசமுனியானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் வீரபத்ரயானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் ஹர ஹர கந்தசுவாமியானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் வள்ளி அம்மா நமஸ்கார் நமஸ்கார் செய்ரகினி நானே நமஸ்கார் நமஸ்கார் செய்வீர நாராயணே நமஸ்கார் நமஸ்கார் நெல்லப்புட நாள் போரொம்பு சுவாமியானே போரொம்பு சர்வலோக வசங்கராய சர்வதேவ வசங்கராய சர்வபூத வசங்கராய சர்வஜன වසංකරාය ඒ ස්වාහා. ඔන්න මන්ත්‍රය දැම්මා. ගොඩක් වටිනා කියන අවංක සුපිරිම මන්ත්‍රයක්. මේක යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රානුකූලව අවංක මන්ත්‍රයක්. ඕක ගොඩාක් කට්ටඩි මහතුරු ගාව කපු මහතුරු ගාව මේ මන්ත්‍රත්නේ නැහැ. මේකේ වචනයක් හරි දැනගන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් මට කතා කරන්න. මම ඒව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. WhatsApp මාර්ගය ඔස්සේ මට ඒවට කතා කරන්න. මගේ ෆෝන් නම්බර් උත් දාලා තියන්නේ. හැම දෙයක්ම තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට මම දෙන්නම්. තව ගොඩාක් මන්ත්‍ර තියෙනවා. ඒවත් පළ කරනවා. subscribe කරලා තියාගන්න YouTube නාලිකාව ධනුෂ්ක චාමර කියන YouTube නාලිකාව. ඒ වගේම අමතක නොකර FB page එක මූණු පොතේ page එක පුංචි දැඩිමුණ්ඩ දේවාලය කියලා සිංහලෙන් ගහලා තියෙනවා. අන්න ඒක ඇඩ් කරගන්න.
ඒක ෆලෝ කරගන්න. ඔය හැම දෙකටම ඔය දෙකටම මන්ත්‍ර පළ කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. සියලුම වැඩ කටයුතු සාර්ථක වේවා.